Meghalaya Post.news. UMLA kanong po uba meral sim hakajing sendan lang ki officer na katanat ko kya lember kinong ilam sinong madag singi lalay banjurib ya kajing te ya ko umsaw nong bri primary health center kabodan hak sinong umsaw nong bri habakaran siklap thai kubor uba meral bon ulapun pau ya kajing suhun boni i bakakam kala dep adu prapsan persen kajing te ya ke PSC pas tangkat to kene benai sayo ban prino ya kene jika ayu semar ki pajba susu ulapun pau bakajing te ya ke PSC kala jandem badaswa bangin yo pli ya kene ke PSC ngidon kam bandan nong tray ki bati kena nadu ki doktor ki nurse bat ki staff hak bana kaliang jungu kum unong mikman ulah kerpat ya sarkar kan plat no ya ki pos hak bede bat kate ke PCC kenang ba enla ban penter kam no kam kloi ya kate ke jaka ju sumar hak ne singi mele ulah le ju kejaru hak snong kebet nong bri hak bana kaliang jungu ulah IT ya ka work order ka balailak tengka nak benta bante ya kan ro ing mane mat silak tengka nak benta ka kan hun CE society jong ka balang presbyterian kebet nong bri kapus jong ki doktor, kapus jong ki nurse, bat ki lab tech, bat kitu ki bat tes nam, kini tet ki balong technical post, katu ngishet le tak recruitment. Te kini ki post pada ki LD, UD grade 4 pada ngishet asia DSC sa. Te long DSC bat dia mature bat pik snong ki tip ya katabi ong i madam mene. Te long katabi ong mairo kabade. Amar mau ki try snong. Dia kata te long andala ayo sanction HR dan dynamic leadership isa tilatim bat ki barokan tingingit scam magniga visit kini mo ko long lai I kat ni ngin pen koloi kat bala banduk yo ban plinong sa ti nga kat ni kajing internet jo ni jakarta ti kanum dei tam kajing kerku ya pi kini snong hajan rek ini ki kap barok lada katarik amhar ni pe si mentangil adon sikijin tia ki beriu kinuan ingin scam mengin yo ki dokter ki ban tray kumbila ong dokter anjumu long niru por bengidang kena menshua mo life post nem menshua life post nem tam menshua idang sudah pas itu MBBS ni elektre hisno gendausa ni elektre tingi sa ni tray ni le ni selu tenat long kan long kunju ni long pinshi long ndala awan kumtu ngila sngau try te ya cakap tin dala dan lele mo kisnong ki balong welcome long kanang kiu te kam ndai tingi ngai scam bo blame kurku makan long jingker ku ya ndai tangi fi bah kisnong mat ya baro ki marjan mapar kat kaning yo one ban page ya kene ke spot inspection na benta ka jing ya jong ka kam ang ne po sa nong PSC aga jing don kan jong sim jong rai kirang ba snong nang taki officer kejumi joint director I DMNHO but I assistant engineer juga engineering wing lembat barok ki rurang ba ki oleh sendan lang ni daping dokumen ga bakrau ban I ya kejing ya jong kam kumban su pentip syaki peran snong di ba kejing pentre ya keneka sanung beri PSC atau ya ka physical progress ya civil work kalong kumba ratusan persen kejing ya rekam kisah astang kartu kan ni ki bentah badang pendep kini kisngi ki banwan bat kumju ru am da kisngi habangi yo ban pek dalade ang jing don rengkat bat kini kinang yalam snong bat ka officer ki jongi ni dap dan dokumen ba dingit scam ba koloi kat bala salah ban pendep no ya kejing snai kene ka PHC pada keju ko pot ngin sedang nak ban move nak kaliang jong department ka bede ban ki sanction of post ya ki human resource apa jong kan ke PHC ban ini scam ban nak benta ban jan ya ke jing syakri pat ba ka bede berkot ke kya ini scam ban kaliang jong ka sarkar jela lengba jong ka tenat ka platengka finance department bakin ai ke jing menjur koloi kat bala nak benta kini post kenang ba ngen la ban beli pat ba no bahkan yo ban syakri no ya ki pat ba ngene ka dong bat ka thai ka ba I ke jongi te yingi scam ba da ke jing trelang baro ba kene ke jing tumu kan long ka ba job ba kene PSC kan la ban trikam koloi ka bala Meghalaya Post.news.